Dobrodošli, dragi moji. Danas pravimo mrvičasti kolač sa karamelizovanim jabukama i bademima. Pravi krembl koji će vas osvojiti na prvi zalogaj. Hrskava mrvičasta korica i bogat ukus jabuka čini ovaj kolač posebnim. U posudu sipati 100 g integralnog pšeničnog brašna, 120 g ovsenih pahuljica, 90 g smeđeg šećera, 100 g krupno seckanog badema, oraha ili lešnika, mrvica soli, ravna kašičica cimeta. Dobro promešati. Iseckajte hladan maslac na kockice. Prstima ili viljuškom malo sjedinite maslac sa ostalim sastojcima. Sve izmešajte i stavite u frižider. Oljuštite i iseckajte na kockice 1 kg jabuka. Za pripremu karamele koristite veću šerpu. Stavite 100 g belog šećera u šerpu i rastopite na srednjoj temperaturi, da šećer dobije čilibar boju. Šećer nemojte mešati dok se topi, već samo protresite šerpu. Dok se šećer topi, iscedite limun i dodajte 1 malu kašiku cimeta i to promešajte. Kada je šećer dobio boju, sklonite sa ringle i dodajte 50 g maslaca sobne temperature. Maslac nemojte mešati kašikom, već mrdajte šerpu kao ja. Kada se maslac istopio, vratite šerpu na ringlu. Dodajte isceđen limun i dobro izmešajte i počnite da dodajete po šaku seckanih jabuka. Nemojte sve jabuke dodati odjedanput, jer će se karamel ohladiti i stvrdnuti. Skloniti sa ringle kada ste sve spojili i kada su jabuke sasvim obložene. Podnožite kalup i preručite jabuke. Izvadite iz frižidera mrvičasto testo i rasporedite preko jabuka. Zagrejati rernu na 200 stepeni i peći oko 25 do 30 minuta. Dok krembl fino ne porumeni, jabuke ne omekšaju i karamel počne da pravi mehuriće i lepi se za ivice posude. Služiti toplo ili na sobnoj temperaturi, najbolje uz kašiku sladoleda ili umućene slatke pavlake. Hvala vam što ste bili tu i što sam mogla da podelim ovaj recept sa vama. Kolači su bolji kada ih delimo sa drugima, baš kao i život. Ako volite ovakve jednostavne domaće recepte, zapratite Čarobnu varjaču. Vidimo se uskoro sa novim receptom. Puno pozdrava od Čarobne varjače.